Sebephelile abafowethu empini ekwele Russia abazinikela kuyo ngenhloso yokuyafuna idlelo eliluhlaza. Namhlanje emini iSikhosi Strategies Investments ilokhu iqhubeke njalo ngokukhankasa eLupane Center ukuthi izizalwane zeLupane zonke zibe le solar system. Salibonani Mhlozi Thandekayo okhulumayo nguMessi ngisebenza ngiseSikhosi Strategies Investments ikhampani enkulu eyenza kwama-solar systems iZimbabwe yonke jikelele. So namhla besifuna silazise ukuthi sikhona lapha eLupane. Salibonani balaleli emakhaya olubingelelayo ngomkhululi nyathi imbongi yosizi lwabajabulileyo ngilethulela izindaba ezimnandi ezilohlonzi ngalo lolu ihola elesihlanu emva kwemini. Ninjani mlaleli emakhaya? Sebephelile abafowethu empini ekwele Russia abazinikela kuyo ngenhloso kuyafuna amadlelo aluhlaza ikanti abasiki bebunda kunye nehungahunga bathi uma befika khona ngale kubonakala engazathi abafowethu bafika bafakwe phambili lapho bephethe inkafu la kufa abaziqeqeshwe okwesikhashana nje bavele bethi ayihlomi ihlasele madoda bese bephela kanjalo besale enkundleni. Izizalwane zakwele Zimbabwe zifaka imkhono emakhanda ziyakhala ziqhinqa esikanandi isililo bacela uhulumeni ukuthi abe lozwelo angenelele funa axhumanisane lohulumeni wakwele Russia ukuthi abafowethu babuye emakhaya bephephile. Okubuhlungu ke sihlobo sami kubonakala engazathi abafowethu vele babe behambe ngokungemthetho ngakho ke kunzima ukusebenza ngokungemthetho bese ke kucelwa isixazululo ikanti ke kuyakholakala ukuthi uma lokho siqhubeka sizama kuhulumeni weZimbabwe ukuthi axhumane lohulumeni wakwele Russia ingcosana yabafowethu esaphilayo ibuye iphephile. Namhlanje emini iSikhosi Strategies Investments ilokhe iqhubeke njalo eLupane ikhankasa igqugquzela izakhamizi zakwele Lupane ukuthi wonke umuntu abe le solar system kwele Lupane ikanti ke iyinkampani enkulu esizakhele udumo oluhle kakhulu emphakathini ayifaki kuphela eLupane lakoBulawayo kepha indawo zonke akukho lapho abangafiki khona isikhathi samakhaza lesi wonke umuntu uyayidinga isolar system. Asibafuni abahambe ha he ilokhu ibhibhidle njalo iNingizimu Afrika ngegama elilodwa elithi abahambe bathi bafuna ukusala bexoxa ezomndeni bexoxisana bebonisana lohulumeni ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi umnotho ubuyele ezandleni zezizalwane zeNingizimu Afrika kwazise usugugudwe waphucwa ngabakufika ngoba isibalo sithi sebebaningi kakhulu. Mhlobo wami lapho khona hlala uguxuzile lapho khona hlala ugezile ulungise imvunulo yakho ulungiselele umgubho omkhulu womkhosi omkhulu wenkosi umzilikazi ozoba khona ngompandula lapho singabethwakazi sobe sigiya siqolotsha sibethu lesiqobane esandleni nehawu esandleni sigiya sikhumbula inkosi yethu umzilikazi kaMashobane. Ikanti lo mgubho awuzukuba kuphela emhlahlandlela oseZimbabwe kuphela kepha nakwamanye amazwe lapho okulezizalwane khona zabethwakazi bazobe beqolotsha kukuhle ngosuku lwenkosi umzilikazi. Bathandekayo okungapheli kuyahlola uyalivalelisa okamdlula umntwana ngithi mina lilale ngokuthula lezi ndaba sizethula lapha usizi lwabajabulileyo news nibe kahle. Ujubala kweli moja 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 una semhlolo mfana